Tamwana muleza bani banga mentally ras akemba kabe TV na kuba keta corona. This guy amazima galinti ya kubya olwemba. This guy talent eriwo mulo ono guy edi okwemba mentally ras. At least ageza kukubanga ate achimaintaining for almost 7 consecutive years mentally ras, and a deserving respect musical one ebusoga. Ya tukubya olwemba eza yabera akisubira ati mentally ras asobola okwemba like style jemo tubere tumwidire mwene yemba. This time round ya sound izenga muntu wanda ulo ino mwana mentally so bali kubanga toto wakaziki kano laja upon yourself akemba baketa corona amongero kubanga atemu kasaba mongero kubanga atemu wagira music wabana baifa abasoga mongero kubanga atemu enda mentally ni Eastern Music Empire. Oh mentally ya 2021 olituvuga speed nainga it is a good project yalukolere waluwa Zax. Yes, and every yabangate alukola ni producer yamani bwanga Zax alisida bulangao ne every yabangate akola kemba kana so menton wobere kubangate bambyo sister izinga bantu wobere kubangate otukobera bubi buli mu covid seriously covid yatwere kwa bantu baife banji no ba sister baife ba brother baife ba abenganda baife bona banje abazaire baife avire yo covid yabanga abali so menton salute.